now for something completely different. Shake me away. Muškarac je muškarcu vuk. Hoćeš da se ženiš, a ne znaš da kuvaš, pa što će žena da ti jede kad dođe s posla? Muškarci nijesu manje vrijedni od žena, oni su rođenjem predodređeni za porodicu, djecu i kućne poslove. I tu nema ništa loše. Stereotipni jezik može da zvuči i ovako. I namjerno sam izokrenuo uvriježene rečenice koje se upućuju ženama i moram vam reći da mi ne bi bilo nimalo prijatno da ovo čujem svakodnevno. Ne bi mi bilo prijatno u najmanju ruku. A mi kao društvo nijesmo previše ljubavni prema idejama različitosti i jednakosti, bez obzira na te iste različitosti, ali smo itekako ljubavni prema stereotipima, seksističkom jeziku i lakoćom življenja sa predrasudama. Dobrodošli u G-Spot podcast, a večeras o rodnim stereotipima kao najdebljem zidu koji moramo srušiti ili preskočiti, da bismo došli do rodno ravnopravnog društva, razgovaram, a ponešto i raskrinkavam sa mojim večerašnjim gostima, Nataša Gardašević-Kovačević ili poznatija kao Njezvanova, influencerka i aktivistkinja. Jedva. Što je ovo uspopi malo da ne volim. Što ti ja zloću. Ali imamo i dalje. Ivana Popović-Martinović. Poznata 40 minuta je sada predstavljanje. Promijenite kanal. Crnogorska pjevačica, dobrodošla. Žena majka, Ali kraljica. i Jovan je tu. Jovan Đoli Uličević. Da, veliki umjetnik, estradni, podgrid. Ispod 3 imena ne ulazi u emisiju. Transaktivista i Crne Gore, dobrodošli. Evo, već smo se zagrijali, ako se žalili da je kod nas malo čili. Vas da. Bolje vas naši, hvala na to. Odmah ću na početku da čitam, a vi pažljivo slušajte. Pa kaže, od žene u Crnoj Gori uvijek se očekivalo da bude odana domu i rodu, da svojim problemima ne opterećuje roditelje posle udaje, da u slučaju nužde uvijek bude na raspolaganju, da pomogne snagama roditeljima i braći, da slučajno ne traži dio nasljedstva da bi više ostalo braći, da muža prati u stopu i da, iako u braku sve ne bude išlo kako treba, ostane zarad djeteta. Ne, nego sama ga je birala. I da Sama je malo kriva. I da malo Sama je kriva. Dakle, na ovim prostorima je stvoren jedan model žene, neki bi rekli ideal, mi ćemo vidjeti je li to ideal ili nije. Jedan lagani model. I nazivaju je moćna žrtva, kako to gordo zvuči. S druge strane, za muškarca nije sramota da sve što ima u životu izgubi na kocki, da ne smatra se sramotan iako javno vara svoju ženu i tako dalje i tako dalje. Ja sam samo nabrojao neke od stereotipa koji se uglavnom stavljaju pred ženu, odnosno prepisuju ženama, a nikako muškarcima. I evo, iako ja želim da budem optimističan, a želim, i kažem da vjerujem da se u posljednjih godina nešto promijenilo, vi meni recite šta od ovih stereotipa vi prepoznajete, jeste li se ikad s njima susreli, kako ste reagovali i kako biste ovaj spisak proširili, jer ja znam da ima još. Ja sam htio da želiš da budeš optimističan. Ali to je tvoj izbor i mi ćemo ga poštovati. Da, poštovat ćemo to, ali čemu ta toliko ostaje? Ovo je moj slobodan izbor da budem optimističan. Mi ti u izbor ne ulazimo, ali... Vi se smijete, ali vjerujem da iza toga nešto crno. Mi ćemo tvoju slobodu izbora ispoštovati. Da. Hoćemo li još? Birala birka pa izabrala čorava birka. Ušeđelica, raspuštenica. Dobro. Ko će te zvoje djece, polovna roba. Pa ja sam snimala klipove o tome, davno je the very beginning. Baš sad kad sam bila promašila, trebala sam da radim jedno otvaranje, pa sam 24 sata došla ranije, to bi trebalo, ali bolje, samo da čovjek ne zakasni, nije važno. Uglavnom, ona je pominjala jedan moj dosta stari klip koji kaže samo ti rodi sebi jedno dijete. Tako je. Sprcala si 30 godina, rodi ti sebi jedno dijete, ti ima ako ovo dedo dat kad budeš stara. Dakle, kao da je dijete pas, pa rodi ti sebi jedno dite, a do 30. godine ga... Dobro, moraš mi odmah na početku reći kako si se osjećala kao starija prvorotka. Kako se sudala, niko ne zna. Kao starija prvorotka, kako si se osjećala? Ja sam bila na carski rez i to odeljenje za ovu caricu sjećala sam se potpuno. Ne, majka. Otišla na carski rez, ne majka. Ali to je ono kao...
Vidjela sam Sad sam čak, se sjetila. ali ne nego, čak sam vidjela na licima žena sa kojima sam komunicirala, zato što sam ja bila predisponirana za carski red, ne zbog godina, nego zato što mislim bio glavat, i jeste. I one kao ono, A znači nije muško to čestitam. to. Ženi je u Crnoj Gori upravo to što si rekao predodređeno, da kroz tu žrtvu dokaže svoju vrijednost. I svako zaobilaženje bilo kojeg uspona uzbrdo se smatra kao slabost. I to je tako, pa je tako. Žene koje fataju krivine ovako kao ja, pa Bilo- rodina bilo carski. slabost, To je kada ne- ga je na AliExpress zabe. Pušerisalo si. Pronalaziš li se? Pa ne mogu da, ja se ne pronalazim stvarno, ali sam pronalazila takve slučajeve definitivno, zapravo non stop ih pronalazim, non stop ih vidim, non stop, kako da kažem, non stop se nerviram. Da, to je sve što mogu ono kao i nervira. Kad sam pozvala na ovu izložbu, upravo na temu rodne ravnopravnosti, ja sam samo rekla, ja sam se već iznervirala. Ne, neću se iznervirati, ja sam se već iznervirala. Ako stignem doći ću da se iznerviram 100%. Znači, ne ono, ali ajde kao istrpjet ću, ono nije problem. Stalno. To bi pratilo i kroz kako da kažem, moje odrastanje u ovom poslu kojim se bavim. Ja sam morala da vičem na glas, ja hoću da se bavim ovim Jeste poslom. čuš pjevačica. Pa mislim, Ja sam sad u onom sasu čuš influencer. Da, koji ti je to sad posao, Bog te vidi. Nego, šta hoću da kažem, mislim da su moji roditelji malo drugačije pristupali tome, više iz neke one druge, kako da kažem, kategorije stereotipa, a to je sigurnosti posla. Pa kao ja sam žensko, ja treba da radim siguran posao. I ja im kažem, šta je vam ljudi koji posao danas siguran? Pa mislim, ono... Imala sam ja to kod Pa svojih, ti, da ne pa ću zavisiš ja... to od muža. Ja sam poslije 5-6 godina bukvalno morala lupim šakom o stoj i da kažem, ali ja hoću da se bavim ovim poslom. Pustite me. Ti kako Da, Stvarno je moralo da budem preglasna. Jolie, jesi čuo išta od ovih stereotipa? Kako ne, pa, definitivno, mislim, kad živiš, ne znam kako to ispane, 20 kusur godina, ka žensko, jel? Ja kraće živim... Ti imaš taj miks svega toga. Da, najbolje od oba svijeta. Da, ti si ono iskustvo u fullu zapravo. Možda zapravo najgore od oba svijeta sam doživio. U suštini. Ti si pokupio jedno i drugo kamenje. To, jesam, definitivno. Svašta sam nešto čuo, pa ja zapravo baš bi volio da me nekad neko iznenadi nekakvim komentarom koji nikad nisam čuo. Života mi baš bi bilo predrago, bio bi kao super, baš si kreativan, brate, kao jer ljudi su... I kao ima nade, onda bi mogli da očekujemo optimizam. Ima nade, znaš, ljudima pada nešto novo na pamet, budi se nešto, nekakav umjetnički potencijal, makar da me uvridiš kako treba. Ali, ovako... Počinje mašta da živi, čoveče. Ne, ozbiljno, znači, samo mi je baš dosadno postalo, jer baš nema ništa što nisam čuo, barem 10 puta. Ali ovo mi je omiljeno, inače najbolje od vas svijeta, zato sam ga rekao, to bukvalno, moje veliko obožavanje za tu karakteristiku i tu zapravo percepciju da sam ja nekako putovao, znaš, kroz različite svjetove, kupio sam najbolje, znaš, držali su me kao kraljicu ovako, ženu majku kraljicu, onda sam postao pater familijas i tako da, ali nažalost nije tako. Možda moju, stvarno bi volio da sam bio kralj u svakom od oba života. Ali da, mislim, sad šalu na stranu, da, svačega sam se naslušao, definitivno, od nekakvih baš možda najoštrih komentara na račun izgleda i što ti se po tome pripisuje, jel? Jer sam imao to iskustvo da budem percipiran kao djevojka. Onda sam imao tu, da kažem, čast i privilegiju da budem percipiran kao ni to. Što je ovo? Ali meni je to omiljeno. Je li ovo muško ili žensko i tako dalje. To su mi zapravo omiljena iskustva bili. A onda nekako da ti se imputira vrlo tvoja uloga kao muškarca u društvu. Što treba, kako treba, što ti treba da izneseš... Uputstva su ti davali, jel kažeš? Vrlo uputstva. Znaš koliko treba budeš emotivan, kako treba se ponašaš, odnosno da ne budeš emotivan. On je zapravo fenomenalan sagovornik za to kako tranzicija očekivanja od ovoga kao ovome. Šta ti sad kao muškarac imaš određeni limit na pokazivanje emocija, jer zna se ko plače. Neđi si u jednom intervjuu rekao da zapravo u toj tranziciji si morao da se privikavaš
i redefinišeš tvoja očekivanja od toga šta znači biti muškarac. Kako Na da šta ne? si konkretno mislio? Pa, zato što Jesi sam imao bio neka drugačija klasični beton. očekivanja? Baš sam bio jedna betončina. Ali ja razumijem odakle to dolazi, jer moja potreba da budem beton je zapravo bila moja potreba da budem prihvaćen kao muškarac. I onda sam mislio da jedini način da budem prihvaćen kao muškarac jeste da budem jedna sirovina. A onda sam skapirao da je to zapravo baš glupo od mene. Da ja mogu mnogo više od toga. I onda sam nekako počeo potpuno da razmišljam o tome što za mene znači biti muškarac. Pa na kraju krajeva da dozvolim sebi da budem ekstremno emotivan, da budem ranjiv, da budem jako iskren, da kažem kad me nečega strah, da kažem kad mi nešto nije prijatno, da kažem kad neću da je nešto moja odgovornost i mislim da ne treba da bude moja odgovornost, ali isto tako da preuzmem odgovornost kad treba da je preuzmem. Znaš, kao, baš je čudno kad skapiraš da kad nešto pričaš, odjednom te svi slušaju. A ono kao juče si bila ona mala tamo što nešto priča, razumiješ? Ali s druge strane, isto tako ono što je meni zanimljivo u cijelom tom procesu, jeste da mislim da ja kao transmuškarac nekako uvijek sam u društvu zadržao tu poziciju transmuškarca. Znaš, to se vidi kroz neke sitne komentare, iskoče da trenira. Ali transmuškarac je muškarac. Jeste, ali isto nikad do kraja. Žene. Zapravo on je idealan primjer toga. Zapravo vrlo zavisi od konteksta. Nekad je vrlo tako, nekad nije, nekad si samo nedovoljno muškarac. Znaš, kao, evo, banalan primjer, iskočiš da istreniraš ispred zgrade, tamo visiš na vratilo razvoj i tako dalje. Mogu da zamislim te komentare pričaju. Iskoče ti momci koji su super momci, kapiraš, komšije i tu zazate se, pričate i onda ti neko baci komentar, komšo, kako si napucan, bolje no svi mi pravi momci. Pričamo su to momci koji... Ne, to naravno, ali pričamo su to momci koji nikad nisu trenirali, razumiješ? To poređenje, kapiraš, ali jednostavno... Kad si... Pošto si sad i obrnuo tu priču na obrnuo sam igricu realno. Obrnuo si igricu realno. Kako ga živiš, što bi rekli. Ali si imao priliku da čuješ stereotipe upućene ženama i da ih osjetiš. A sad, jesu li to neki polustereotipi jer je to kao polumuškarac? Kako društvo uopšte vidi to? Ne, stereotipi su stereotipi. Ili se dalje od tebe očekuje to? Ne, naravno, očekuje se s tim što ja to u kontinuitetu odbijam, pa onda gomila ljudi koji me znaju da jednostavno ne pristajem na tu... Meni je fenomenalno bilo kad se pojavio ovaj Italijan Damiano David posle pobjede na Eurosongu. Znači, Milunka, u transu, Balkanci, pa prvi moj muž je pluvao na grivu i na desnu nozu. Kako ti se sviđamo i ja i on isto, pa sam nagledao krize identiteta da nema nešto slučajno slično, jer ovaj nosiš štikle. Čovječe, pa muškarci koji se bave rock muzikom i punk muzikom oduvijek su imali vrstu kostima. To samo posebni senzibilitet i harizme mogu da iznesu i zapravo muškarci koji ne su svoju seksualnost. Zašto bi jedan kreon promijenio? Pa mislim, meni je to apsolutno. Ali meni je to bio fenomen kako su meni ljudi stizale poruke. Koji si ti ozbiljna? Kao mi tebe uzimamo za ozbiljnu, za pamet, kako ti se sviđa nosi štikle. Meni se sviđao Axl Rose kad nosi one tije snegačice, Boga mi baš je bio mali. I dugu kosu i bili sasvim ovako. Ali izvini, samo kratak komentar na ovo, na konto ovoga. Ja nekako, znaš, mislim da gomila muškaraca u našem društvu koji su potpuno drugačiji od onoga tipičnog balkanikusa ne dobijaju pažnju dovoljno, a nema nas tako malo. Znači, nije baš da smo svi sirovine izađu u grad, prošetaj kroz grad, pogledaj, nismo baš svi betoni sirovine, ima gomila muškaraca koji su im... Kao sad ste vi govorile, hoćete 1,95 m i široka ramena, kao šta vam se sviđa kod ovog Italijana, karizma. Ima gomila ljudi, gomila muškaraca, da baš budem specifičan, koji vrlo izlaze iz rodne uloge. Nije tako malo, ja mislim, muškaraca koji izlaze iz toga nekakvog tipičnog, stereotipičnog muškarca. A opet koji ne dobijaju pažnju zato što nekako, ne znam. Ali vidi, moram ti reći, mislim da to ima veze i sa trendovima, zato što su se i trendovi dosta promijenili po pitanju uloge muškarca koji danas treba da bude, da ima para, da je na dobrim pozicijama, da je bankar, da je advokat, da je nešto i onda ta sirovina ne spada u tu kategoriju, nego malo tako. Kad je malo uglađen, ali ste grma. Level up, razumiješ, on je muškarčan zato što ima para.
Nataša, I to više nema veze sa ti teretanom. si sama odlučila da sebe prezentuješ kroz društvene mreže i tamo... Nisam znala što će biti. Tamo je različitog sadržaja i koliko je različitog sadržaja, toliko je i različitih reakcija. Ja mogu da vidim, vjerujem i vi, i od seksističkih i mizoginih komentara i svih drugih komentara. Tamo postoje neke heroine i heroji, po znacima navoda, koji su samo hrabri na društvenim mrežama. Pratiš li ti reakcije na tvoje postove? Ima li takvih komentara i misliš li uopšte da se humorom i sprdnjom treba boriti protiv ovakvih stereotipa? Ima komentara, svakakvih. Do duše, ja sam na Instagramu prepoznata što ja to brišem i blokiram. Kakva bre demokratija, ovo je moja livada, mol. Ali jednostavno, dugo sam, u startu je mene to po kuku potresalo, pa majka pročitava, pa plače kuku, mene moment ćete do dobro me ovako, dok nisam shvatila vremenom, nažalost, čovjeku odeblja koža i na te pucnje, isto kao što na bilo što drugo čovjek postane imun, što nije dobro, što je loša vijest. Ja sam o tome pravila klip, ukoliko niste, pogledajte, upravo o tom online bullyingu i tome šta sve svako od nas treba da trpi, zato što je tamo neko sa one strane najčešće sa lažnog profila dobio meni se opet poriv. čini da više u online svijetu trpe opet žene i da uglavnom imamo, nažalost, i smrtne slučajeve. Naročito žene koje su malko istaknute ili koje rade online, bilo da su influencerke, blogerke ili javne ličnosti, pa prosto im je to dio posla. Vrijeme je digitalno, era je digitalna i meni je to posao prvi i najvažniji. I onda neko tamo s one strane ne samo što daje sebi za pravo, nego ima i očekivanje da sam ja u obavezi da trpim i onda kao, pa ti si sama odabrala time da se baviš. Ono čime se ja bavim nije obaveza da trpim bilo čiji življavanje nadamnom. I to ostavlja posljedice na pojedince, isto kao što ostavlja bilo koja druga vrsta nasilja. Znači li to da se ovaj segment da žena treba da trpi, jer je rođena da trpi, samo preslikao na digitalni svijet, odnosno na online svijet? Se samo izlilo u savremeno doba. Mi živimo online, mi radimo online, naročito nakon pandemije dosta stvari je prilagođeno, funkcioniše online koje možda ranije i nisu i nekako u hodu se snalazimo i prilagođavamo novonastaloj situaciji. Na kraju krajeva to i jeste evolucija i samo se izlio taj hejt, taj nekakav čemer na društvene mreže. Pitao sam Natašu za njenu profesiju. U tvojoj profesiji je, ako gledamo s pozicije rodnog jezika, tu stvar malo izbalansirana, jer čini mi se oduvijek je bilo pjevača i pjevačica. Međutim, za pjevačice se veže... Pevaljka. Bilo je pjevača i pevaljki, izvini molim. Bilo je pjevača i pjevačica, ali je bilo i pjevaljki. Kako se zove zamislite vi to da su oni cijeli pjevaljka? jedan naziv smislili da vrijeđaju pozivne pevaljka kao pežorativno. Pa najgore od svega što će onda da kažu da je ona to sama htjela, jel? Ona je sama to kao... A imaš li ona kolege sama provocira. koji su pjevaljke? Ima li ime za pjevaljke? Imamo i ono drugo. Da vam kažem, znači... Što se rimo je s pevaljka. Što se tiče muškaraca, i postoji nešto što bi pretpostavlja da oni misle da je to neka druga, onako paralelna tamo sfera po pitanju muškaraca, a to je neka boemčina. Jer on je taj neki... Ali boem je, ali je pozitivan. Cool. Pa hoću da, nisam završila. Znači, ipak i dalje je cool, što kaže ona. I dalje je ta njegova kafanska uloga u kojoj on živi, leži i spava ispod šanka, pojma nema ko zna šta se radi, jasno, troši i to što zaradi, radi za piće ili stali već radi, živi u toj kafani, opet je to cool i on je faca. Ali ona, jedini slučaj za koji sam čula da je cura bila u poziciji da je zovu pevaljkom, da joj prilaze kao tako, da taj tip koji je taj tip koji ja ću pričati ništa ko je lično, ali taj tip koji je prišao sa tom namjerom da je s pevaljkom ponešto je završio na podu. Jer to je bio Mavaša Geri, Đako Zuki, neki tamo potez i ona je mrtva, nastavila da pjeva i ništa je cool. Da, kako ljudi zašto mora do te mjere da se ide, da se fizički, koja može, da se fizički obračunava sa nekim, za malo rekoh majmunom greo te za majmune, za malo rekoh, ali zašto mora do te mjere? Zašto ja moram da smišljam svakojake načine, da zbunjujem protivnike? Ja ga zovem protivnikom. Zašto on mene grli, stiska, znoji me svojim znojem?
Zašto? I govori mi da sam ja bezobrazna zato što neće da otpevam neku pjesmu, a ja moram da smislim način da izbjegnem konflikt, tako što kažem, če si kupio ovu košulju, super ti ta košulja, kako neka moj suprug je htio da kupi tako, i pričam kao navijena, on se jedan zbuni i ne zna što je došao. To je moje oružje. Ali zašto ja to moram da radim? Kad ja želim, ali neću. Neću da se spustim na taj nivo, da radim isto što je i on, da budem ista budala kao što je i on, da se fizički obračunavam sa njim ili na bilo koji drugi sličan način kao što on radi. Znači, najviše me od svega nervira što dolazimo do one situacije da moramo u današnje vrijeme da budemo super žene. A šta oni opet treba da budu? Super budale, super penali, super kockari, super kreteni, super, ali su u stvari stvarno super. Njima se oprašta, njima se toleriše, njima se daje ko zna više koja šansa i tako dalje. Ja rekao, iznervirat ću se. Eto tako. Ja nikad nisam čula da se kaže u nekoj familiji za nekog od članova muškaraca, toliko je alkohol familija razorio zapravo. Užas. Uvijek se kaže, on voli da popije. Dobar je, ali voli da popije. Čuš, voli da popije, on notorni alkoholičar. Alkoholizam se kod nas toleriše kao neka svakodnevna opuštena stvar, jer on voli da to popije, pristaje voli žene, muškarcu, voli da igra karte s društvom. On je kockar. I pristaje, On je kockar. jeste. Ali to je njen sin, ja sam se imala skoro, sad sam izbacila klip, napravila sam paralelu, nekad i sad, u podizanju djeteta, koliko smo mi imali neke granice, ciljeve, normi, neka pravila koja su gradila sistem vrijednosti, koji posle kad ne bude tu roditelj treba da budu neka skela koja te ograđuje i praviti razliku između dobra i zla. To je valjda inicijalna nekakva ideja sistema vrijednosti. A danas kao, vidi majke i sin, 45 godina crta na zid od Mogli sam, doma zdravlja. moram da dodam nešto, izvini na ovo što onoga majke i sine sa 45 godina. A ja doživim od svog dječaka jednu preglupu rečenicu, ali za mene je bilo prestrašno. Nije ništa on namjerno uradio, niti je uopšte u tom smjeru ni vaspitavan, ali rekao mi prije neki dan, evo sam ti ostavio ovu teglu u frižideru. Znači, bolje mu je bilo da ništa nije progovorio. A je li od oca? Je li od oca naučio? Ne, Evo sam ti stvarno, ali to prostorno je on je sigurno, ne, on je sigurno nešto drugo mislio, jer sam ja, kako da kažem, priroda mog posla je takva da sam ja preko dana u kući, najčešće sve što treba oko djece, još uvijek su mali, a eto radim popodne, navečer i ko zna kad, ujutro ponekad. I onda su oni navikli da sam ja prosto kod kuće i da ja vodim tu, kako da kažem, tu organizaciju, jer su oni mali, ne mogu ja baš sve njima sad još da saspem i da sručim i da im nametnem i tako dalje. I on je mislio, jer znam njega, on je stvarno duša od djeteta. I on je vjerojatno mislio da on... Ne, stvarno je duša. Ne, žao mi je, ako bude imala vremena, ali nemam pjesmu koju je napisao u školi, baš za muškarce koji treba da se ponašaju kako treba prema ženi. Kako je on rekao, opametite se muškarci. Opametite se. Čitava pjesma je bila. Eto, znači dječak izlazi iz rodne uloge. Zašto je to rekao? On je samo stavio i gledao, pa ja sam htio ti kažem gdje sam ti stavio tu, pa nisi meni stavio. I ja već tu pjenim, kao ono izvini. Evo da protresemo do kraja ove profesije. Već si se malo takao toga, a Nataša mi je dala šlagvort da te pitam vezano za posao. Radiš, aktivan si, boriš se za ljudska prava uopšte, a onda i posebno za prava transrodnih, rodnovarijantnih i interpolnih osoba. I čini mi se negdje da je poseban dijapazon riječi i izraza izlazi iz našeg jezika i predstavlja uslovno bogatstvo našeg jezika kada su u pitanju te osobe i uopšte pripadnici LGBTIQ populacije. Čega si se sve naslušao? Čega ste se svi vi naslušali? Ima li nešto da je bilo najkreativnije? Evo, jednu si stvar pomenuo, a šta je od toga bilo možda i najbrutalnije? Starat ćemo ovdje. Nemoj molim. Neću sad trošiti definitivno vrijeme na govorenje svih tih uvreda. Svakako, kao što rekao, svaki mi je predosadan. Postao više mi nijedan nije kreativan. Ovdje generalno ja nekako vidim da najmanje se oprašta zapravo taj izlazak iz rodne uloge. Pogotovo se najmanje oprašta kad dozvoliš sebi bilo koju karakteristiku koja može biti povezana sa ženstvenošću. Bilo da je to emotivnost, bilo da je to
briga, bilo da je to, znaš, bilo što te izvlači iz toga okvira. Ali evo kad si me pitao u kontekstu moga posla, ono što sam ja primijetio da je također nekako jedan vrlo rigidan okvir, čak i u tom javnom diskursu gdje sam ja prilično prisutan, nekako, znaš, svarilo se to da ja postojim i da aktivno radim na rodnoj ravnopravnosti i na trans pravima, ali mislim da će proći još puno vremena dok queer aktiviste budemo doživljavali i dozvolimo im da budu građanski aktivisti. Znaš, nekako, dosta je pritiska da se držiš svog tora. Znaš, kao ja sam super kao ekspert za trans prava, ali za bilo koju drugu temu koja se mene također tiče kao građanskog aktivista, jer ja ne mogu da se borim za trans prava, da se ne borim za sve ostalo u društvu. Meni je to suludo. Tu već, mali, pričaj to što znaš. Kapiraš, sve ostalo. Ti nisi ujedno čovjek. Tako je, znaš, nemoj se baviš, ne znam, političkim analizama, nemoj da kritikuješ, ne znam, bilo kakvu političku scenu, nemoj da kritikuješ bilo šta drugo što nema veze sa rodom i transrodnošću. To je nešto što je meni baš počelo da smeta. Pomoći ću da napravimo sliku i nije mi, nažalost, bilo teško da nađem sve ove izjave iz medija, dakle ne ono što vam se upućuje na ulici, za vaš svakodnevni život. Sad, zamisli onu gordu viziju mitsku, rekao bih, Crnogorca, Crnogorke, Bošnjaka, Bošnjakinje, Muslimana, Muslimanke, Hrvata, Hrvatice, Srba, Srbijanki i tako dalje, Albanaca, Albanki, bili oni glasali za predsjednika ili predsjednicu iz LGBT populacije, a slušajući danas po raznim medijima sljedeće, kaže: došlo je vrijeme da današnji Crnogorci stavljaju svoje brkove, svoj muški ponos tamo gdje im mjesto nije, kao i da se pederastija propagira kao ponos. Idemo dalje. Da li ćemo se mi saglasiti sa nekim stvarima privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar. Ako hoćemo u Europu, onda moramo da znamo da nema zatvaranja poglavlja 23 bez usvajanja ovog zakona. To što će Steva i Steva ili Jana i Jana da se uzmu, određuje se gdje će krenuti Crna Gora. Da li će nastaviti sa politikom obračuna, sa svojom tradicijom, istorijom, ili će odbaciti ono što je gura u ponor, besmisao i sram. Po narodnoj, čega se pametan stidi, time se lud ponosi. Ovo su bile reakcije i na donošenje zakona o istopolnom partnerstvu. Pred svaku paradu ponosa uglavnom se onda kreativni ili malo manje kreativno iz talasa. Može li se... Jadno je to. Rekao si da nema puno mašte za nove izjave, ali eto, svašta smo mogli da čujemo. Možeš li ti da zamisliš da se sutra sve ove različitosti koje sam ja nabrojao glasaju za predsjednika ili predsjednicu nekog iz LGBT populacije? Ja inače, da ne mogu to da zamislim, ja se uopšte ne bavim ovim. Ja sam na stranu. Sad sam htio da kažem na stranu što tebe začikavam, što si optimista. Ja sam stvarno beskrajni optimista i ne bih ni ostao u ovom. Sad već osjećam talogu u zadnjih nekoliko da ne vjerujem da stvarno možemo bolje. Ja sam za ovih 10 godina vidio da se masu stvari promijenilo. Recimo, za moj život je gomilo stvari bolje. To ne znači neko živi još gore nego što sam ja nekad živio. I okej, ja to razumijem, ali generalno mislim da se atmosfera promijenila. Ja čujem skoro pa na svakodnevnoj bazi, jer moj proces autovanja konstantno traje, evo 10 godina. Stalno čujem da ljudi su otvoreni, da će da podrže, ali ne ono kao meni je to okej, ja to podržavam i tako dalje. Dogod je to nije to. Nego, znači, tebi treba da je potpuno u redu što sam ja trans i ja i ti ćemo da imamo 1001 temu da pričamo. Uopšte mene to ne dodiruje, isto kao da si mi rekao da ti voliš da ideš hamburger. Ne treba nikoga da dodiruje u tom nekakvom smislu da sad kao ljudi su wow što nešto prihvataju. Ja više nisam ni zahvalan u tom smislu. Nekad sam bio. Više nisam. Zato što... Osilio si ti, mali. Evo, ja sam stavio kako radiš.
bravo, to je to. Ne, to daj prst, uzme ti ruku. Ali prosto ne želim da budem zahvalan na jednoj osnovnoj ljudskosti i poštovanju. U tom smislu nekako sve manje i podnosim nekako koncept tolerancije, znaš, kao nemoj me tolerisat, bolje prošetaj. Znači, možemo li kao ljudi da... A ovo ti sve govorim zbog toga pitanja, zato što zapravo pričam sa ljudima koji dolaze iz nekako različitih političkih pozicija, vrlo različitih političkih pozicija, do onih koji sebe smatruju vrlo progresivnima, do onih koji sebe smatruju vrlo tradicionalnima ili konzervativnima i vidim potencijal da ljudi dožive ljudskost. A moram da te pitam, mislim da je ogroman još prostor za emancipaciju našeg društva po ovom pitanju, ali sad u okviru transpopulacije postoje također određene rodne razlike. Je li po tvom mišljenju, po tvom iskustvu danas u Crnoj Gori lakše i bezbjednije biti transrodni muškarac ili transrodna žena? Bez generalizacija, ali opet, evo, s generalizacijom mislim da je sigurno mnogo teže biti trans žena. Iz perspektive, da kažem, neke većine. Znaš, potpuno je razumljivo zašto želiš da budeš muškarac. Nikako nije razumljivo kralju zašto želiš da budeš žena. Zapalo te Boži dan, a ti si u ugla, hoćeš ženu. Oprosti što radiš to, izvini, kao, kako je? Tata mu je pucaka se rodio. Ne, znaš, moje tata isto pucaka sam se ja rodio. To mu je malo i zamjereno bilo. Kad si se opet rodio ili kad... Ne, prvi put. Radio, ovaj čovjek peše života kao mačka. Znači, vjeruj mi, nije mi dovoljno. Daj sljedeće. Ne, nije mi dovoljno. Ne, ma što ja, ne volim skromnost. Što si horoskop? Vodolije. Ja sam stala. Ne idemo u tom smjeru, Ali, da, definitivno, nekako jeste, definitivno mislim da je teže biti trans žena. Znaš, jedna trans žena je u jednom trenutku rekla, i to nikad neću zaboraviti, dok sam osvijestila što sam sve doživjela kao trans žena, a tek dok sam osvijestila što sam sve doživjela samo kao žena. I tu su, da kažem, nivoji diskriminacije. Ja u svom životu imam iskustvo da sam bio tretiran kao žena. U tom smislu vrlo sam osjetio što to znači. I kao što rekoh, imam iskustvo i da sam bio tretiran kao ni to. Vrlo sam osjetio što i to znači. A sad imam iskustvo kako sam tretiran kao trans muškarac. I namjerno neću reći samo kao muškarac, jer mislim da su to na nivou statističke greške broj prilika u kojima sam tako tretiran u nekakvom širem društvenom kontekstu. Naravno, ne mojim najbližim. Ivana, imam i za tebe jednu priču. Kaže ovako, muzika pored toga što je umjetnost je prije svega industrija koja kreira vrlo moćne trendove, proizvode, da ne kažem da ih nameće. I to je najuočljivije kod teenage bendova i solista u 70. i 80. Godinama. Idoli poput David Cassidya su pripremali mlade djevojke za monogamnu budućnost. 90-ih je briljirao sastav Spice Girls sa onim svojim osobenostima, ali su negdje svoj privatni život i različitosti krile da bi ispoštovale ovakvu očekivanu ulogu. Dolazimo do projekta Britney Spears, koja je pičovana kao djevica i kao nevinašce, i onda je to okrutno brendiranje i nametanje joj se obilo o glavu i došlo je zapravo do nervnog sloma. I mogli bismo nabrajati u nedogled kako muzička industrija utvrđuje stare i kreira nove stereotipe o ženama. Danas imamo Rihanu, Billie Eilish, Arianu Grande, ali Rihanna je baš Lady Gaga, ali one se bore slika upravo tog zlostavljanja, protiv... upravo živimo gore nego 90. Da, naveo sam ih bukvalno kao primjer onih žena, umjetnica koje su istupile da se protiv ovakvih stereotipa u jednoj ogromnoj industriji izbore. I ovo je u svijetu. Sad naša muzička industrija nema Čekaj, dakle da ti počne. Nije ovoliko moćna, ali može li se makar sa ovim smjerovima kretanja, uticaja, nametanja da se napravi paralela? Odnosno šta joj
branša nameće da ona treba da posjeduje da bi bila uspješna i je li to nekakav dvostruki standard u odnosu na muškarce koji se bave tom profesijom? Ima i dvostruko standard, s tim što je kod nas to sad jako podijeljeno. Znači, ako se bavimo komercijalnom, da je tako uopšteno nazovemo muzikom, koja je danas po mom sudu trash totalni, tu moramo da se baš priklanjamo tim stereotipima. Da žena pristaje da je obnažena, da je sva onako naduvena, da je, šta ja znam, da je upravo, ne znam, nešto sva prenaglašena da bi se u nju gledalo. U suštini, to što ona radi, u suštini se najviše gleda. Ali niko nije pominjao da ta publika zapravo svjesno ili nesvjesno ponavlja te tekstove koje ona pjeva i ugleda se na to, posebno djevojčice, ugleda se na to kako ona izgleda i šta pjeva. Ali upravo to valorizuje sebe kroz svoj fizički izgled i ta vrsta utjecaja je kancerogena na mlade djevojčice. Što se tiče ove nekako da kažem, ajde, kulturnije priče po pitanju muzike, ona baš mora da pretrpi, ne znam, mnogo nivoa dokazivanja. Mnogo. Počev od toga da je njoj više dato da pjeva nego da svira. Zašto? Sinoć sam gledala curu koja svira bubanj. Znači, razbija kako svira bubanj. Zašto? To je muški instrument. Na primjer, to je muški instrument. Gitara je muški instrument. Simbol. Nije ona samo muški instrument. Simbol. To je sve... Ne znam. Lako mi je da negdje napravim percepciju različito plaćenih poslova da ne pričamo o novcu, u drugi, je li to i u muzičkoj industriji tako? Vrlo često. Osim ako niste dio one druge, odnosno one prve, kako rekao, kulture, odnosno ne kulture, gdje se zapravo više gleda. I imat ćete naravno više publike u gledalištu. Je li tako? Jer će oni da gledaju. Dobro, i ono što ne valja, opet će da gledaju. Zamalo mi niste uništili iznenađenje, jer je poznati dio našeg podcasta muzički kviz. Namjerno gledam u tebe. Šalim se, naravno, nemamo rubriku muzičkog kviza, ali smo ju uveli striktno zbog tebe i zbog vas. Ja ću da čitam, ti ćeš da komentarišeš. Već pjevala si u pripremi za podcast, pjevala si tokom podcasta. Ko pjeva zlo ne misli. Evo sad svojevrsna kazna za uši. Kaže, kad ništa vruće nema kod kuće, muškarac traži, muškarac luta i nije čudo što takve žene prevari barem 100 puta. Hoću svuda da me vodiš, da me čuvaš, da me voliš, hoću da me pokazuješ svima od Pariza do Beča i Rima. A čitav grad zbog mene gledao te ko pravu damu. Rađaj sinovi, idi drugome. Kazni me, kazni ako oči lažu. I robinja sam tvoja, ubi me. Udri žicu. A rodit ću ti sina po svetima kazina. I sina I sinova koliko hoćeš. Gdje ću tepih koji gaziš i tako... Prošetaj se okolo, o Bože. To ne bi zaista imalo kraj. Sad, kad bismo krenuli, mislim da ne bi ti stihovi, ne bismo im našli kraja. Koliko sam puta se to slušala. To je aktualno i dalje. I kakav je tvoj komentar na ove stihove? Mladi slušaju... Super, to treba da sluša. Bravo. Evergreen. To treba da traje. Bravo, dječica. To je jedna ozbiljna katastrofa koja je toliko izmakla zapravo kontroli i toliko je kao overload totalni toga da više niko na to ne reaguje, nego mi smo kao se asimilirali. To je tako, i mi ništa ne možemo da... Ali bukvalno, da ću ja, ako Bog da. Ali jednostavno niko ne reaguje. Sad ćemo se mi ovdje zavrgnuti šekirama, ko je Srbin, ko je Crnogorac, ko navija za Partizan, ko za Zvizdu, naći ćemo neki način, pa sad vegan je trans, evo on je trans, ali nećemo zapravo I vegan. Ajde, malo ti je bilo to ono sve. Nećemo se pozabaviti suštinom, nego ćemo pustiti da ono što je suštinski važno samo ide tako pantarej svojim tokom, to smetlište, ta fekalija koja se izliva i niko ništa dalje od ovih kao priča koje pomalo zatalasaju javnost i tu se sve završava. Imam za kraj da vas pitam, ukoliko možete da se sjetite, da navedete po makar jedan primjer korišćenja stereotipa u našem javnom prostoru, u javnim kampanjama, u profesijama, a koji nam nekako prolazi ispod radara, ali da je vezan za žene. Ja se sjetim nešto na što uopšte ne obratimo pažnju, a zapravo je stereotip. Ne znam za javne kampanje, ako mislite na Crnu Goru, ali se sjećam jedne reklame, sjetit ćete se sigurno i vi,
kojoj sam ja šokirana, ono kao godinama stara reklama koja je govorila ovo je žena, a ovo je mašina za pranje suđa. Znači, Sjećam se. ja tu znači, nerviram se, drži to veliš to. Ne zezaj. Moj muž sam Ozbiljno. bere suđe. Od tada u mašinu. Jolly. Pa meni, na primjer, mislim da su dva u zadnje vrijeme nekako meni prilično važna, pošto dosta nekako gledam ovako kroz javni diskurs, pošto je masu mizoginije, pogotovo krenulo u jednom trenutku prema ženama na različitim političkim funkcijama. Jao, jeste, joj. Žene koje kritikuju, znači iz koje god branše da dolaze, ako kritikuju bilo šta sa iole strasti, u svom tonu, prehisterične su, niko ih ne sluša. A evo samo neka svi koji ovo gledaju se sjete kad su zadnji put čuli muškarca da se derinja na TV, a ja ću vam reći kad god je sjednica vlade, skupštine, neki razgovor u medijima i tako dalje, prosto ljudi koji ne umiju da se ponašaju. Ali on nije histeričan. Ne, nije, on je strastven. On je strastven, stalo mu je, razumiješ? On je relaksiran. To je meni nevjerovatno. Zato što ima žena koje vrlo smislenu kritiku, dobro potkovanu argumentaciju imaju, a koje prosto neko neće da čuje zato što su histerične. A druga stvar je seksualizacija žena, fetišizacija žena i to, znaš, kad nešto pričaš, pa se to nekome ne sviđa, pa će onda komentariše kako si se obukla. Nikad neću zaboraviti kad je vlast se promijenila poslije parlamentarnih izbora. Jedan od prvih članaka kad se vlada formirala je bilo komentarisanje kako su ministri i ministarke obučene. Bože. I svi neka se sjete toga članka. To je Na bilo koji i- način je i u bilo Srbiji komentarisano kako su ministarke obučene, na koji način je bilo komentarisano kako su ministri obučeni. I ja za sve karikature koje sam ispratio u zadnjih 2 godine, za sve šale, razne pozive na nasilje i tako dalje, još ne viđem da je neko pozivao da se neki muškarac koji je aktivan u javnom prostoru siluje. To nikad nisam vidio. Nikad nisam vidio da se komentariše nečiji privatni život nekog muškarca u javnom prostoru na način na koji se komentariše privatni život žena, kako razgovara, kako izgleda i tako dalje. To Naravno, jednostavno ako postoje neke nije... slike iz privatnog života, a u pitanju je žena, toliko su skloni da ih na jedan životinski način... To je nešto na što ja mislim da smo vrlo tolerantni, a na što ne smijemo da budemo tolerantni, ali već da ne bismo bili tolerantni na to, onda treba da budemo realni, pa da osudimo za svakoga jednako, a ne kad nam se neko ne sviđa da se malo pridružimo ili da prećutimo, a kad nam se neko sviđa da skočimo, ovo nije u redu. U tom smislu... Da, objektivnost, kategorije to top je list. naučna Ivana. fantastika. Ja sam... Prolaze li neki stereotipi ispod radara? Ne znam što da vam kažem. Znači, u našem poslu i u svemu što je blisko našem poslu, što je bilo da su sad samo mediji ili uopšte, ja ne znam, ja se non stop srećam sa stereotipima. Non stop. Šta se prolazi ispod? Pa ja bi mogla da ostanem ovdje. Ja ne znam šta da navedem. Evo, oni su se sjetili nekog karakteristično nešto, ali ja ne mogu da se sjetim, da izaberem od reklama do javnih istupanja, do svakodnevnog rečnika koji on u intervjuima, do katastrofa. Mislim, sam stvarno preozbiljna, ali stvarno je katastrofa. Ja sam nekako posebno osjetljiva na sve to. Za kraj me interesuje kako se društvo bori protiv stereotipa kratko. Kako? Pa ne bi bili tu gdje smo Dobra se fora, borimo. Da nam kažete kako koji je model. Ja stvarno mislim da se društvo baš bori. Jer to ima gomila nekakvih predobrih primjera. Ne znam, sjetimo se nastavnika koji je časove koristio da uči i djecu jednako i dječaki i djevojčice da peglaju, da spremaju hranu, mislim, do naravno gomile stvari koja To su se... pojedinci Pojedinci koji se ističu... A pojedinac je prebitan. Pa ja prebitan je, kažem, ali mislim pojedinac da ne razumije
da je pojedinci. pojedinac prebitan i zapravo bi svako od nas trebalo svojim primjerom da pokazuje kako pojedinac može da uradi, ne ja, naravno, ali svi mi nekako, čini mi se, pa ja sam počela od nekih 700 followera i nije sam sanjala da će to u jednom trenutku biti 200.000 ljudi. I sad imam svijest u tome da mogu da utičem na mlade ljude, ali ne koristim tako što idem da snimam svaki put sniženje patika, nego upravo da poentiramo na neke stvari, na zdravlje, na to se osjećaš dobro, na to da si važna, da te niko ne valorizuje kroz svoj fizički izgled. Čini mi se da bi trebalo influence koji svi mi ovdje na neki način imamo u različitim sferama, trebali iskoristiti se objasni mladome pojedincu da je pojedinac bitan. Na to treba utjecati. Pa mi nismo uopšte... to Je li društvo nismo željni smijeh i promjena. izvrtanje stereotipa se pokazalo kao dobar model? Ne, sad ću ti reći zašto. Zato što se u mojim klipovima uvijek su se svi smijali, naravno da jesu, ali nikad se niko nije prepoznao, nego to je kao nekome drugome tamo. Svi smo, ja sam u tim klipovima, svi smo, ali kao... Ali ja mislim da je to prebitno. Mislim da je to prebitno. Ja mislim mi ne bismo, da smo takav mentalni kolektivni sklop, da ne bismo preživjeli bez toga smijeha. Ja za to mislim da je taj smijeh prebitan. Da se kaže istina velikom broju ljudi da te oni ne linčuju. I sve oni to što kaže on percipiraju i vare, neđe ulazi to na pore, ali za to treba mnogo duži vremenski period. Ne možemo dobiti instant rešenje. Baš smo teški da priznamo i da smo bilo šta pogriješili, a kamoli da smo nekoga uvrijedili. Da, baš smo teški na to. I mi smo jednostavno toliko nekako... Imali modela za borbu protiv stereotipa, šta misliš? Ja mislim naravno da svaka aktivnost u sadašnjem vremenu je pozdravljena. Znači u smislu da se edukuju ljudi, da se edukuju mladi ljudi i tako, ali mislim da stvarno potiče to sve iz porodice. Evo ja, na primjer, iz svog, majka sam 12 godina, mislim da stvarno maksimalno se trudim da tu djecu naučim kako da kažem, mislim, oni će primijetiti te razlike. Ne mogu ja to da uopšte sad zabranim. Ali kao što se desilo ovo, ostavio sam ti teglu ja sam odmah, ne preskačem slučaj. Znači, ako se desilo, ja to ne preskačem. Govoriš čerki na pravi bratu dede. Nikad. Nikad. Znači, nikad. I onda nekad bude malo ovako teška ljudima zbog toga što to tako, ne prepuštam slučaj. Ja mislim da je samo, ako mogu i to da prokomentarišem, mislim da... Strijelac. Mislim da je prebitno provocirati. Zato što mislim također da se jako lako uninamo. Hvala vam što ste bili dio Hvala tebi i što dalje si bio mog naš podcasta. Jesi li na Fino bi bilo vidjeti čut. Što vam je, alo, njegove podcast? Činjenica je da mediji imaju ogromnu moć u formiranju javnog mnijenja, što znači da onog trenutka kada bez izuzetka prihvate rodno senzitivni jezik, učine vidljivima visoko obrazovane, uspješne žene sa integritetom, kada sadržaj koji plasiraju bude lišen stereotipa i kada normalizuju problematične teme, emancipacija ne samo žena, već svih diskriminisanih grupa napredovaće brže. Ovo je sigurno 1000 puta rečeno, ali Crna Gora ima zakone kojima se kažnjava diskriminacija, govor mržnje i slično. Neophodno je samo da se ti zakoni primjenjuju češće i da se ljudi češće odluče da prijave. Moramo da shvatimo da pitanje rodne ravnopravnosti zaista nije nešto što se tiče samo žena, već je nešto što se tiče i muškaraca i stoga je pitanje važno za cjelokupno društvo. Mi se od stereotipa ne možemo odbraniti. Prate nas od malena. Ali ono što možemo uraditi je prepoznati ih i odbiti da budemo ti koji će stereotipe prenositi dalje. Odbiti da budemo dio začaranog kruga koji isključivo generiše probleme i nas muškaraca i vas žena. And now for something completely different. Shake me away.